Noć prije ulaska u Bosnu, sultan Mehmed usnio je san. Vidio je vatru kako gori u tami, a oko nje trojicu časnih ashaba, Abu Bekr, Osman i Ali. Kada se probudio, pozvao je šejha i zatražio tumačenje sna. Šejh mu reče: divan ti je san, sultane, a sada poslušaj njegovo značenje. Vatra koju si vidio predstavlja Allahovu vjeru, islam. To je znak da će se u toj zemlji islam zadržati do sudnjega dana. Ebu Bekir kojeg si vidio znak je iskrenosti. U toj zemlji će uvijek biti onih koji su iskreni prema Allahu. Osman je znak lijepog morala i učenosti. U toj zemlji će biti finih ljudi i učenjaka. Ali je znak hrabrosti. U toj zemlji će se rađati junaci. A onda šejh upita: jesi li vidio Omera? Sultan odgovori: nisam. Šejh tada reče: šteta. Jer znaj, u toj zemlji će biti malo pravde i njen narod će se za pravdu uvijek morat sam boriti.